iki kibazo cyiyumvire. Nzi yuko mwese mukunda abana banyu, nta muntu n'umwe atifuza ko umwana we yomererwa neza n'igihe atazoba akiriho. Hari n'umwe se? Uri kubitegura gute? Uri kubasigira amafaranga, ubasigiye amazu n'amatongo menshi, utakiriho bazobirya bihere. Nibamara kubiheza bagakena, isheke usigaye bandikiye y'imirimo myiza usezokoze niyi. Ariko Yonatani yasize abasinye isheke itazohera, bazorutira ubuzima bwabo bwose. Yagiriye neza umuntu batari no mu kigero kimwe, ari umwana w'umukene, umwana atotezwa na se, ariko ahitamo kumukingira, nawe igihe kwe kigeze atabara uwiwe atakiriho. Uno munsi mushike muri aba bana banyu mu maso, uyumvira ibyo uri kurakora utakiriho, ubasigiye iki? Usize iki? Kuko icyo nzi cyo, nta gikorwa na kimwe, nta kibi na kimwe uri kurakora kitazorihishwa umunsi ntazi. Fagitire yacu iri kirandikwa. Nimba uri kurarenganya abantu, menya ngo fagitire iri kirandikwa. Nimba uhohotera abantu, iri kirandikwa. Nimba unyaga abantu, iri kirandikwa. Hari abagabo muri mwebwe bamwe bavuga yuko banakijijwe, baje ku ngaburo yera, abantu ndetse n'abahanuzi mu mashengero atandukanye. Mugabo amafaranga n'ubutunzi bwabo ari umuvumo ku misozi aho bavuka. Hari umuntu aronka amafaranga aho gufasha abandi, bavuga ati ababanye n'inshuti n'abagenzi ba hafi babone yuko nagize umugisha nanjye mbere umugisha abandi. Ahubwo ayo mafaranga bayakoresha mu kubatoteza babomora ku matongo ya basekuru. Wamara ukaza ukamanika ibiganza uri kuhimbaza Imana kandi uri inkozi y'ikibi. Bijya uri kurakora abawe nawe uzobasiga. Kujya uri kutoteza abandi bazototeza ababo. Kujya uri komora abandi mu matongo ya basekuru nawe abawe bazobatoteza. Tukwiye kugira ubwenge bwo kumenya, nubwo wowe uri umukene, gendera ubuntu, ugira ibanga muri sosiyete bakumenye, bavuye ngo nubwo ari umukene ni nyankamugayo, nubwo ari umukene ntabesha, nubwo ari umukene ntagira ishari ntagira inzigo, nubwo ari umukene ntasura ibinyoma. Ibyo bazobikwibukirako. Umwana wawe arengane asanga umwe wasuriye bagomba kumurenganya, nawe Imana yaramwibutsa agakomera avuga ati uyu mwana ni uwo kwanaka, kandi iyo atabase cyangwa iyo atabasekuru cyagihe bari banyaze arahaguruka aravuga kuri uko kuri wavuze azokwishyura utakiriho.